Raporo mpuzamahanga ku buringanire The Global Gender Gap Index yamuritswe mu kwezi k'Ugushyingo 2015 yashyize u Rwanda ku mwanya wa mbere muri Afurika nk'igihugu cyahize ibindi mu kwimakaza no guteza imbere uburinganire ku isi ruza ku mwanya wa gatandatu. U Rwanda kandi nicyo gihugu cyaje ku isonga muri Afurika mu kuzamura umubare w'abagore bafite akazi, gutanga amahirwe angana hagati y'abagore n'abagabo mu burezi n'ubuvuzi nk'uko byagaragajwe na The Global Gender Gap Index yo mu mwaka wa 2015. Ibi ni bimwe mu byatumye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu mpera z'icyumweru dusoje ahabwa igihembo kubwo guharanira uburinganire n'iterambere ry'umugore byahinduye amateka y'uko umugore yafatwaga mu myaka yashize. Iki gihembo yagihawe n'ihuriro nyafurika riharanira iterambere ry'abagore Can Women Movement mu gikorwa cyitwa Gender Champions Award cyo guhemba bagize uruhare mu kwimakaza ihame ry'uburinganire muri Afurika. Perezida Kagame yashimiye abamuhaye iki gihembo, hanasezeranya ko atazahwema gukora cyane ku cyatuma uburinganire bukomeza gusigasirwa. Thank you very much for this award. It makes me feel very special. Murakoze cyane kubw'iki gihembo cyatumye niyumva nk'umuntu udasanzwe kuri uyu mugoroba, kandi ndakomeza gukora cyane sigasira uyu mwanya w'icyubahiro nahawe n'abagore ba Afurika. By the women of Africa. Perezida Kagame yasobanuye ko uburinganire ari ikintu cyibanze nkenerwa mu bantu, ndetse ko ntaho butaniye n'ubutabera cyangwa ikindi cyose isi ikenenga abantu babane mu mahoro. To me, being a gender champion is the same thing as being kuba indashyikirwa mu buringanire kuri nge ni kimwe no kuba indashyikirwa mu butabera mu gukurikiza amategeko no ku bantu muri rusange. Of people in general. Dr. Nkosazana nawe wahawe igihembo muri uwo muhango yabwiye Perezida Kagame ko atamufata nk'icyitegererezo bitewe n'uko ari Perezida w'u Rwanda, ahubwo ko abiterwa n'ibikomeye Perezida Kagame yaciyemo, ariko nyuma ntaze gushyigikira ko bikomeza kubaho. Inspiration to all of us. But for me, you are not only an inspiration uri cyitegererezo kuri twese, ariko kuri nge nturi cyitegererezo gusa kubera ko uyobora u Rwanda, ahubwo kubera ko wabyirukiye mu buzima bugoye nk'uko benshi muri twe byagenze, nyuma ukanga ko ibyo bikomeza kukuranga no kuranga ejo hawe hazaza, unafata inshingano zitoroshye zo kubohora u Rwanda, ndetse u Rwanda urugero rw'abanyarwanda bose. Icyegeranyo ku miyoborere muri Afurika Mo Ibrahim Index of African Governance cyo mu mwaka wa 2015 cyashyize u Rwanda ku mwanya wa kabiri n'amanota 87.6% nyuma ya Seychelles mu guteza imbere uburinganire muri Afurika. Muri ministeri 20 u Rwanda rufite muri zi10 ziyoborwa n'abagore, mu gihe mu nteko ishinga amategeko abagore bangana na 62%.